Yes, let's do it.
Kom aanbid hom, groot en magtig is die Heer. Hy is koning, hy is liefde en nog meer. Groot verlosser, Jesus Christus, Heer en vriend. Om alleen kom toe die Heer en heerlijkheid. Hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning, koning van my hart. Hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning, koning van my hart. Hy is die bron van al wat lewe skepper hier. En aanbidding buig ek voor die majesteit. Opperheer, vredevol, Seun van God. Groot en heilig is die Heer. Hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning, koning van my hart. Hy alleen is Heer, hy
Here, U is inderdaad die koning. Aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding. Ja, dankie Here. Loof U vir die goedheid. Amen. Dankie, jy mag sit. Nou die dag in 'n skool, toe vra die juffrou vir die kinders, het hulle nie 'n interessante storie nie. Sê die een sê, ja juffrou, my pa het eergister in die drein afgeval. Sy sê, is hy alright? Sy sê, ja, vanmôre het hy opgehou skree, so ek glo hy's alright. If you don't mind, I'll say a few sentences in English tonight for our pastor. I met him after the service this morning, although I had a word for him. And I'll just repeat a few things in English for him to follow me. My tema vanaand is wandel met God. This morning I spoke on walking with Christ. Tonight, on purpose, I'm saying walking with God. So I'm reading from Genesis 3 verse 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel. Kan jy sien hy's bietjie gehighlight, wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Now, as you understood this morning, I think in pictures. So if I read that God walked with Adam and Eve, I always, until 2 years ago, had a picture. Die pastoor is stout, hy kan nie preek nie, kom preek jy saam met my Andre. Amen. I thought it was God and Adam walking together. Like this. Maybe it's your picture, dankie. My pink sweeties, laat ek net vir jou pink sweetie gee, omdat jy so goed preek. Dis my trademark al vir oor die 30 jaar, hierdie pink sweeties. Pension, ja. Pension, ja, ons moet 'n pension kry. Daar sê 2 vir jou, want jy preek goed. Tot ek daaroor nagedink het en besef het, God is gees. Nobody has ever seen God, He's a spirit. So my picture of God walking with Adam was wrong. Is julle saam met my? Nou, wat dan nou? Die volgende skryf jy asseblief. God is gees. Dit sê Johannes 4 vers 24. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So hier's my interpretasie. Die mens is liggaam, siel en gees. 1 Tessalonisense 5:23. Here's my interpretation. There was a spiritual contact between God and man. It was not a physical one. Not even Moses could see God. Nobody has seen God. He's a spirit. And yet the Bible teaches He came and walked with him. So I maintain that there was a spiritual understanding. Julle ken die storie van die twee ou oomies wat elke dag in die parkie sit. Sit elke dag in die parkie.
Sê die een, sê die een, En eendag toe kom 'n jong ou en hy sit by hulle. En hy sit 'n uur daar en op 'n stadium en sê, kyk hoe mooi is die voeltjies. Die een oom sê, Die ander oom sê, Toe die jong man loop, toe sê die een oom vir die ander oom, ek hou nie van hom nie, hy praat te veel. When people are in love, there's a spiritual oneness. Would you agree to that? So I maintain there was a spirit communication between Adam and Eve and God. And that I spoke on this morning. It was lost. But I'm not going down the same route. Dan wil ek die volgende net sê in een sin. God is oral. Maar op tye raak 'n mens God bewus. Is dit nie waar nie? Die Here is altyd oral, maar met tye. Dan weet jy God is nou hier. You feel His presence. It can be in your car. It can be a rugby match. Anyway, you just sense God is there and there's a spiritual walking with God. Jy kry ook hierdie selfde gedagte in Genesis 5 vers 22 en 24. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. Nou laat ek nou net gou sê, my nie verloor nie, elke woord in die Bybel het betekenis. Ek weet nie wat sê die teologie nie, maar elke woord het betekenis. Daar's niks toevallig in die Bybel. Tot die woord wandel, ek gaan vir jou wys, het betekenis. En hy het seuns en dogters gehad, en Henog het met God gewandel. En hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. The Negro pastor said, this man was so often in the presence of God, that God just one day said, please come up and have tea with me, and he never returned. Hy het met God gewandel. He was enjoying the company of God. Maar hier is die interessantheid. Is jy reg hiervoor? In Galatians 5:16 kom Paulus en hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou jou nuwe vertalings haal die woord wandel uit. Dis hoekom ek so amper biblisisties glo. Paulus het nie sonder rede gesê wandel deur die Gees nie. Ek dink hy het teruggegryp na Adam en Eva toe. So vanaand wil ek met jou praat oor wandel in die Gees. Is julle nog by? Wandel in die Gees. Dan sê Galasiërs 5 vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Kyk, julle gaan my preke vergeet, ek weet dit. Julle gaan. Maar julle gaan onthou omdat ek een tema het. Vanoggend en vanaand wandel. Julle gaan die stap onthou. Wat is jou naam? Anet. Ja. Anet. Jy kan 'n bietjie klavier speel, weet jy dit? Ja, so 'n bietjie. Ja. Bietjie baie. My vrou sê julle orkes is die tightste wat sy lank tyd gehoor het. Amen. My vrou kan musiek maak. Op 'n jong ouderdom van, ek sal nie so oud as sy nie. Sy word net volgende week 72, maar ek sal nooit so oud sy is nie. 27. Sy het weer begin musiek neem 'n maand terug. Jazz.
Jy moet daaroor jazz speel. Voor ons kerk toe gery, toe speel sy jazz. Wanneer ek wandel saam met iemand, dan begin ek die persoon leer ken. Jy kan nie saam met iemand loop. You can't walk with somebody without starting to know them. You know, Jesus walked with his disciples. I'm doing this on purpose for the people to get the image. You remember images clearer than sermons. So Jesus walked from one city to another, one town to another. 8 miles, 6 miles, 4 miles. What did they do? They got to know each other. Hey, jy goed geslaap vandag? Baie. Lekker lank. Ja, Man, ek het nie so goed geslaap nie. ek is jammer. Dankie dat jy jammer is. Weet jy hoekom nie? Nee, ek weet nie. Stres omdat ek preek. Maar jy's so goed. Is ek goed? Dit nie nodig om Ek is dood in die water as die Here my nie help nie. Ek wil nou net sê, met God kan jy enigiets doen. Kan julle sien, hier begin nou 'n gesprekkie. Ek vra vir haar, sy praat met my. Ek weet sy het vandag goed geslaap, sy weet ek het nie goed geslaap nie. We come to know each other when we walk with each other. So Paul says, walk with the Spirit. Walk in the Spirit. Dankie, baie goed. O, Annette, mag jou pink sweetie. Net omdat ek so oulike jong meisie se hande kon vashou, jy kom my dogter gewees het. Jy kom my dogter gewees het, kan jy 3 kry. Nee, mag nie uitdeel, ek ja vir jou pa, jy gee maar hy het al gehad. Nee, hy het hols, daai goed is sleg. So, I believe it's for a reason that Paul says, walk in the Spirit. Griek woord peripateo, stap rond. Beweeg in die gees. Raak God bewus. Ja, ek is so bly die klankman preek saam met my. Kom gooi sy ou boet. Is die meer ongewilde werk in enige kerk om die klank te doen. Want die ou mense sê dis te hard en die jong mense sê is te sag en daar's altyd spanning. O, sorry, jy kry net 'n spur sweetie. Hey, dis fyn. It's fine, okay. Dankie dat jy die klank doen. Geen probleem. Hemelvader, ons lag en ons gesels. Maar ek sien hoe hierdie jong man indrink wat ek preek. En ek dank U vir dit wat in sy gees is. I discern a distinct calling. Daar's roeping op jou lewe. En omdat jy dien, gaan die Here jou hoog optel. Dankie Jesus. Prys die naam van die Here. Yes, glory to God. He's doing a great job. You can't hear me if he's not there. But he's preaching with me. He's listening to me very intently. And I enjoy it. So I believe, and that I preached this morning, our relationship with God to walk with Him was restored by Jesus. But tonight I'm focusing on walking in the Spirit with Him. I want to tell you the story about a man who wrote a book which changed my whole life. The book is Walking with God by Brother Lawrence. Het iemand al van die boek gehoor? Kom ek vertel vir julle van hierdie ou. Hy het gelewe van 1614 tot 1691. So hy het vir Jan van Riebeeck geken. Hy was in vreeslike armoede gebore in Parys. Toe voel hy die Here roep hom en hy word 'n priester. Maar hy was nie die skerpste mes in die laai nie. En toe maak hulle hom 'n kok, 'n chef.
So wanneer die Katolieke 6:00 in die oggend bid, die priesters, dan bak hy eiers. Ek dink nie bacon nie. En dan maak hy kos. En saans as hulle 8:00 bid, dan was hy skottelgoed. But this priest excelled. Everybody saw God in him. And he wrote the book, the book's name I had wrong just now, is Practicing the Presence of God. Now when I read that book, many, many years ago, probably almost 40 years ago, it changed my life. I thought I had to pray on my knees, eyes closed, and pray to feel God. And suddenly, this man opened my understanding. He said, you must practice the presence of God. So wherever you are, it can become a habit. And because practicing the presence of God was a habit in this man's life, he influenced the whole Catholic Church. The cardinal took notice of him. Nou is 'n kardinaal vir jou kyk. The cardinal mentioned to the Pope that this man has a spirituality surrounding him above his peers. And what he did, he practiced the presence of God. Is dit nie 'n mooi storie nie? Ja, amen. Toe ek daai boek lees, toe besluit ek, dis nog voor al die goed bymekaar gekom het om met God te wandel. Ek gaan I'll practice the presence of God. Ek spot nie, ek hou vas. Toe ons getroud is, kon ek nie 2 note na mekaar sing nie. Gelukkig speel sy musiek. Sy sê vir my, luister Johan, luister. Nou kan ek dan al so 'n bietjie saam met die gemeente sing, so 'n bietjie. Kan ons weer daai ou ene sing van vanmôre? Can we sing it again, the old one this morning? And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. So, practicing the presence of God, it's becoming aware of God. Maar ek dink hier's 'n paar mense geskrik toe ek my tema vir vanaand sê. Die vraag is nou, hoe wandel ons met God? I believe God wants to baptize every person in the Holy Spirit and giving them a new tongue. I honestly believe it's not reserved for a special few. Ek gee nie om of jy al 50 keer voorgebid is en dit nie met jou gebeur het nie. My eie ma is gebore in die Pinksterkerk. Sy het nooit in tale gepraat nie. In een aand in Immanuel gemeente nog. Ek hoor vanaand sy daar tot bekering gekom as 'n jong dame. Wow. Kom my ma uit, sy was 67 en ek as seun lê vir hande op. Sy praat in 'n nuwe taal. Dit was een van die spesialste geleenthede in my eie lewe. Nou, ek kan 'n hordes goed oor tale sê. Daar's eintlik te veel om te sê. Maar hier is 'n interessantheid en ek het nie vanaand tyd om daaroor te preek nie. 8 van die 9 gawes van 1 Korintiërs 12 werk almal in die Ou Testament. All 8 the gifts except interpretation of tongues, so 7 works in the Old Testament. But only on the day of Pentecost, people started speaking in new tongues. Now here's the big problem. And I'm not going to answer it tonight. Hierdie vervolgverhaal sal gebeur op 'n ander stadium, wat elke moederhart sal roer.
I believe sometimes you can speak in a language you've never learned. But most of the times you speak heaven. So I've changed my language. Ek sê nie meer praat jy in tale nie. Ek sê vir ou, praat jy hemels. Is dit nie mooi nie? I'm changing the landscape. I'm not saying, do you speak in tongues? I'm asking people, do you speak heavenlish? It's a new language, heavenlish. So, mag ek 'n verhaal vertel en van julle het hom al gehoor. I was a pastor in Windhoek, and we had a kind of a revival. Many people joining the church. They didn't know tongues. They came from churches that were opposing it. And Albert Ward, some of you knew him, became my assistant pastor. And he was there for just about a month. And I said, Albert, go and sing a new song. And he got onto the pulpit and he started singing in tongues. En ek sommer kwaad. Ek dog, ag nee, heerlik Albert. These people don't understand tongues. Please sing in Afrikaans. A moment of silence and he started singing. And I listened. And it sounded Hebrew. Silence. And he sang for the third time and he sang in Afrikaans. Now I just have to interrupt the story. About a year ago, before that, I baptized a couple out of one of the traditional churches. And the lady, her father, was a huge farmer at Keetmanshoop, which is 500 kilometers south of Windhoek. And he disinherited his daughter. He said, you're with this sect now. Jy's tussen die sektes. Kan nie daar wees nie. Maar hulle kom kerk toe. In daai oggend wat ek nie weet nie, is daai ouers wat hulle kind onterf het die eerste keer ooit in die kerk. I don't know. I had 600-700 people. Nou sing al wat, maar ten minste te sing in Afrikaans. Toe voel ek nou 'n bietjie bly. Na die diens, after the service, these people I had baptized walked up to me. They said, this new pastor, where did he learn Nama? I said, I don't think he knows Nama. Ek sê, Albert, kom hier. Ek sê, ken jy Nama? Hy sê, wat's Nama? Toe weet hy nie, daar's 'n taal soos Nama nie. Hy sê, en waar het hy Jiddisch geleer? Nou, Jiddisch is Duitse Joods, Duitse Hebreeus. Hy sê nie, hy weet nie as daar's Jiddisch nie. Ek sê, kom vra julle. Die vrou sê, my ma was vermoor in die kerk. Sy's 'n Duitser, gebore in die suide van Namibië. Sy praat vlot Nama, en sy praat Jiddisch, en sy praat Afrikaans. Toe daai nuwe pastoor opstaan, toe praat hy in Nama, of hy sing in Nama, en hy herhaal die liedjie in Jiddisch, en hy herhaal die liedjie in Afrikaans, dieselfde woorde. Lenet was in daai diens. Daai mense gee hulle hart vir die Here. 'n maand later toe ry hulle op toe doop ek hulle. Kyk, die meeste mense skram weg. Jammer, dit sit mense af. If it's real, it's out of heaven. God gives you a language to commune with God. Praat jy hemels? Ek praat baie hemels. Annette stap net gewees aan my. Sy moan met my. Nou moet sy sê of ek die waarheid praat of nie. Sy sê baie nagte, slaap ek vas en sy vas, dan praat ek haar wakker in tale. Is dit waar? Sy staan net op en sê, so help my, is waar. I've grown in this. To commune with God. And it's about the last 4 years. She says quite often at night time. She wakes up
She hears me speaking in tongues. I'm not even aware of it. It's practicing the presence of God. So die groot argument, ja, maar dit moet 'n bekende taal wees. Nee, 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek verborgenhede tot God. I believe there are tongues given to people in a language that they don't know, but it will be to their salvation. But then there are tongues which you don't know, there's no listeners, but God listens. I commune with Him. Maak dit sin? Yes. So die prentjie, net nog eenmaal. Die prentjie. You forget the sermon. I walk with God. So jy's getroud. Ja, Waar's jou man? in die bed hy siek. Hoekom? Het jy musiek gemaak? Nee. I'm just joking, but I want you to see the picture of me and she interacting, talking to one another, getting to know one another while we converse. Dankie hoor, Annette. I believe by speaking in tongues frequently, you're walking in the Spirit. Het jy al geluister as Pinkstermense bid? Onthou ek is gebore in die Pinksterkerk. Prys die Here, glory, hallelujah, glory, prys hom. Goed. Dankie Here, is groot. Hulle hardloop uit woorde uit. Hulle weet nou nie meer wat om te bid nie. Maar as jy in die Gees begin bid, hardloop jy nie uit woorde uit nie. You can carry on and carry on. Kan ek nog 'n me story vertel? 3 jaar gelede hou ek hemelvaartdienste in Modimolle, Nylstroom. Ek preek die donderdag aand en ek preek die Vrydag aand. Die Vrydagoggend sê die pastoor vir my, ek en hy moet gaan golf speel. Ons kom by die golfbaan en hy is uitgeboek vir 'n kompetisie. Ons ry 70 km na Hoogspruit toe. Na die derde gat toe sê hy vir my, hy dink ek moet liewer preek en op 'n golf speel. Ons speel 18 gate golf. En daar is so 'n versukkelde ou en hy sê ietsie en ek haal my besie uit en ek gee vir hom R20. Spak op. Ons stop 70 km later in 'n Nylstroom. Ek sê vir die pastoor, waar is my besie? Jy kan water op my gooi. My purse is gone. Ons bel die golfbaan en hulle sê nee, daar is nie so iets nie. Die pastoor se vrou sê julle moet terugry. As we drove out of Nylstroom, I was dumbfounded because I had a credit card of my church's network and I couldn't remember the number, so the number was written, the PIN number. Nou sien ek al hoe trek hulle die netwerk se geld. Ek het kontant daaraan, my ID, my bestuurslisensie al, julle weet. And as we drove out of Nylstroom, what do you pray? Wat bid jy? Jy is so vol kwaad vir die hele Suid-Afrika en alles dat jy nie bid nie. So I started praying out loud in my heavenly language. Now even a pastor was driving the car, I was sitting next to him, it was kind of awkward, you know. And I stopped and he touched my leg, he said, don't stop, carry on. And he joined me. And yeah, we were driving. He prayed in his tongue and I prayed in my tongue. And suddenly I touched his leg, ek sê, ek sien my beersie. Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek hou hom vas, ek sien hom. Julle kan hom nou bel. Johan Brits. We come to the golf course. I get out of the car, I start walking, I ask the caddies. Nobody. While I'm looking,
My phone rings. I say, "Sir, are you Johannes Gerardestein?" Ek sê, "Yes." Hy sê, "Sir, I picked up your purse on the main road 30 kilometers from Naboomspruit." He was a captain in the police. He drove, he saw my purse, stopped, he picked it up. I said, did you get my number? He said, "I'm a captain in the police. I got your ID, I got your cell phone number." He phones me. He says, "I'm waiting." We drove back 30 kilometers, he hands over my purse. Wat is die kanse in Suid-Afrika? What are the chances? None. 1 in 63 million. That an honest policeman picks up my purse. He goes to the trouble to get my cell number. He phones me. He waits for me at a filling station. And he hands it over. Andre? Only God. Only God. I can't describe to you what happened to me that day. As 'n mens ouer word, en alhoewel ek baie tale bid, kom jy by die plek wat jy soms wonder, is dit genuine? Was jy al daar? Was jy al daar? Ek wil nie spot nie. Ek vra net, is dit genuine? Hierdie gebeurtenis sal een van die hoogtepunte in my lewe bly. Ek sê dit net vir jou, hulle moenie hoor nie. Ek gaan meer in tale bid as ooit in my lewe. I believe if you pray in tongues, you commune with God. You're walking with God. You're having the same spiritual communion that Adam and Eve had. I just wonder, and this I can't prove, if Adam and Eve didn't speak in a foreign language. I believe they did. Afrikaans gepraat. Ek dink dit was deel van die vermoë wat die mens verloor het met die sondeval om so met God te praat. So what am I teaching tonight? Julle luister nogal vir my. What am I teaching? I believe the ability that the Holy Spirit gives. And I don't want to call it tongues. I want to call it to speak heavenly. Helps you to walk with God. It helps you to walk with God. So, just to be extremely practical, I want to give you 7 remarks on tongues. 8. Kan ek dit vinnig deurhardloop? So simplisties. Enige plek. Enige tyd. Kom ons stop net by die eerste 2. It's not reserved for a church service. As a matter of fact, dit moet eintlik in jou binnekamer wees. Some of them will also want to propagate. Let's all pray in tongues. But I believe there are places that the whole congregation joins. But I firmly believe it's more important for me in my quiet time to pray in my tongue and practice the presence of God. Sjoe, ek wil vanaand vir julle sê, beoefen dit. Beoefen dit. Beoefen dit. Kom in die mode in. Enige plek, enige tyd. Ja, maar enige plek, enige tyd. Jy hoef my kar, bid so lekker in taal. Hardop. 3de opmerking. Weet jy kan dink as jy in 'n vreemde taal praat? En dit worry die meeste mense, maar ek dink aan ander goed.
It's your spirit that communes with God. You can think. I believe tongues also proves to me, Stefan glo nie aan die drie-enige mens nie, but we are a Trinitarian person, body, soul and spirit. Your soul, your mind can think about things whilst your spirit is communicating with God. So, nommer 4, jy spot nie. Weet jy, gaan gou na nommer 5, nommer 5 praat nie meer. Dis nie demonies nie. Lukas 11 sê, wat 'n pa sal vir sy seun 'n slang gee? Dis nou my eie vraag. 'n Skorpioen as hy brood vra. Dan sê hy in Lukas 11, as julle wat sleg is, weet om die goeie te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie die Heilige Gees gee vir die wat hom bid nie. So when I speak in my tongue, I don't come under condemnation that it might be demonic or it might be joking, because I'm asking God. Is dit nie prakties nie, Pieter? Niemand leer hierdie praktiese goed nie. Nommer 7. Waar is ek nou? Dankie net. Kan 'n mens in verskillende tale bid? Ek dink ek bid in 6 of 7 verskillende tale. 'n Storie. Ek is in Windhoek, van julle ken vir Karel Botha, hy was my medeleraar in Immanuel jare terug. Ek is in Windhoek in een nag. Word ek wakker en ek gaan bid in my studeerkamer. Nou, as ek in 'n sekere taal bid, dit klink amper soos Russies. Borts, torts, morts, gorts, ports. Ek hou nie van daai taal nie. Want is 'n swaar taal en ek moet hom bid tot ek 'n release voel. En ek bid en ek naderhand seker 20-25 minute later weet ek bid vir Karel Botha. Volgende dag bel ek Pretoria toe Doxadou. Hulle sê nee, hy's in Amerika. Hulle sê vir hom sê ek het gebel. 2 weke later bel hy my terug. Dit was in Desember maand. Hy sê Johan, ek hoor jy het my gesoek. Ek sê Karel, ek moes een nag intens vir jou bid. Hy sê wanneer? Praat die datum. Hy sê Johan, ek kuier by my familie en hulle leen my hulle kar. En ek ry terug, want dis 'n vreeslike sterk wind. En ek sien daar lê 'n lorry op sy sy, maar die pad is nie besig nie, maar ek ry. Toe ek by die huis kom, toe my familie doodgaan, sê hulle, hoe het jy gekom? Sê ek het gery. Hulle sê, dis 'n sikloon. Jy mag nie ry nie. I'm pastoring in Windhoek. God tells me to pray in my tongue. I speak heavenly, or heavenlish. I'm praying for somebody in America. God brings him safely out. Sometimes you will understand what you're praying for. But most times I don't know. I just commune with God. Nommer 8. Jy praat. It's always subject to your will. Nee maar, ek het baie mense gesien om sê hulle bid vir my. It's never a trance. It's never a trance. It's always you. Are you fine? So this morning I said, and these sermons go together, and even tomorrow evening I'm not going to focus on tongues, but I'm going to talk to you about 'n ruimtewandeling. Walking in space. Die astronauts, hulle loop mos met so ek gaan môre aan daaroor praat. Ook alles wandel. So this morning I said, Adam and Eve lost the presence of God. But it was restored in Jesus. The blood of Jesus made it possible that we again can walk with Jesus Christ. This evening I said, the main thing, walking with Him, is conversing with Him. Getting to know each other. Talking, practicing the presence of God. So kom ons wees nou prakties. Die orkes asseblief.
1 Korintiërs 14 vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met my verstand bid, maar ek sal ook met my gees bid. Ek sal met my verstand sing, maar ek sal ook in my gees sing. Paulus maak 'n verskil tussen verstandsang en geessange. So ons is by 'n ou ene. Hy klink so: Halleluja, halleluja. Ons gaan begin sing. En as jy al 'n gebedstaal ontvang het, I want you to sing in your heavenly language tonight. We're starting off with just using the words hallelujah. What's more, if you've never received a heavenly language, I will pray for you. And you're welcome to come forward. But I can give it to nobody. It's not within my ability to hand it out. But what can happen, while you're singing, you might just sing in a new language. God wants to free people tonight beyond their own natural abilities to just worship Him in heavenlish. Are you ready? Have you done it before? Some have, some haven't. Just open up. So Heavenly Father, I'm praying tonight, I'm asking you, as a soft wind, that your Holy Spirit will move. I'm praying for people in the audience who've never prayed in a new language, that they will experience the presence of God and be opened up to something new. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Kom ons staan, ons begin net sing haleluja. Oh
I'm going to stop this just for one reason. Did you experience how we started off kind of slowly, and suddenly it was if God came. There was and the singing rose. God was here all the time, but suddenly there was the manifest presence of God. Are you ready to do it once more? Just venture out. Even if you've never sung in a new language, just venture out. It'll quicken your spirit. Ons gaan 'n ander liedjie sing. Ek berei nie hierdie goed voor nie. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain for me. Twee ronde. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb that was slain for me. Dan die derde een. Now he reigns on high. Now he reigns on high. Ek kan nie sing maar. Ons gaan hom saggies begin. Ons vat hom op. Now he reigns on high. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain for me. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb
julle wil almal huis toe gaan, ek ook. Kom ons vat hom nou. Rarig saggies. Jesus is the Lamb. Saggies met gevoel. Dan tel ons die geluid op, maar die tempo 'n klein bietjie. En dan now he reigns on high in exuberance. Ons vat hom bietjie. Jesus is the Lamb. Julle. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb that was slain for me. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb that was slain. Now he Prys die Here. Halleluja. Okay. Ek dink ons almal dankbaar van wat die Here gedoen het. En nou gaan ons iets doen wat die Bybel sê jy moet doen. Daar staan 'n teks in die Bybel, make a joyful noise unto the Lord. Now, there's only two requirements. It must be joyful and it must be noisy. Nou gaan ek vra, ons gaan nie sing nie. Julle gaan skreeu, julle gaan spring, julle gaan julle hande klap, hierdie orkes gaan slaat en ons gaan 'n joyful noise maak. 1, 2, 3. Go for it. Jesus
Look what the Lord has done. Please hold. Please hold. The call is important to us. The Lord has done. Okay, wacht. Make a joyful noise on the people. Ek wil net die volgende sê. Wie het gesê dit moet sleg wees om die Here te dien? Nou, Waar het dit ontstaan kerk moet doeilik wees en gewone die ouens wil so graag disco toe gaan. Die kerk is so droog. Ek het geen behoefte aan 'n disco nie. Ek kry sommer hier die hele belewenis. En dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus. So, dankie dat julle 'n bietjie uitbindig is saam met my. Ek is oud man nie koud. Ek love die Here. Het jy hom Pieter? Wag net, terwyl jy hom soek. Okay, hy gaan nou kyk. Kom ons sing net ook ou een. Daar is krag, krag, wonderbare krag in die bloed. Daar is ek sal hom by die huis gaan kry. Okay. Goed, ek dink ons kan seker afsluit. Is daar iets wat ons kan sing ten besluit? Ja, look wat te laat is dan. Kom ons sing hom en dan sluit ons sommer met hom af. Ons gaan nie bid nie, ons gaan in vrede. En môre aand 7:00. Julle moet dit nie mis nie. Johan het vanmôre gesê een van sy slogans is die beste lê nog voor. Nou ja, die beste lê nog voor. Môre aand en dinsdag aand. So look what the Lord has done. Kom ons sing dit saam. Ten besluit. Amen. Dankie Johan. Ons neem dit. Daai wandel saam met die Here. Om saam met hom te wandel. Amen. Okay. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Oh, He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. God has made it better. Oh, He saved us something. Come on and praise Him. Look what the Lord has done.
Amen. Sien julle môre. Glory.